Ja sam Novak Knežević, sin od jednog elektromontera koji radi u Cedisu, od Ranka Kneževića, i svakodnevno čekam kući kad otac ode na teren, čekam da se javi kako mu je na terenu i kako je ne samo njemu, nego svim njegovim kolegama. Novakov tata i njegove kolege najneobičniji su, najnesebičniji i najhrabriji ljudi koji se upravo u ovom naizgled božanstvenom pejzažu bore sa neumoljivim ćudima prirode, njenom hirovitošću i surovošću. Beskrajno zaljubljeni u svoj grad i najljepše parče neba, žabljački monteri imaju samo jedan cilj. Bez obzira na nevrijeme, mećavu i 2 metra snijega, oni su tu da svakom potrošaču obezbijede struju. Koliko je to teška i izazovna misija, sigurna sam da ne možete ni da zamislite. Svjedočit ćete, kao što smo i mi, kakvim su sve rizicima izloženi u poslu koji rade, koliko su fizički i psihički spremni, ali i humani, požrtvovani, jedinstveni ljudi, istinski heroji u sjenci. Svaka njihova akcija počinje prijavom kvara trafostanici ili mnogo češće pozivom mještana koji direktno zovu nekog od svojih prijatelja električara. A monteri su ovdje, u pravom smislu riječi, prijatelji svima. Molim. Dobra sreća. Da. Sad ćemo da intervenišemo. Imamo prijavu kvara Miljan Stjepanović, Borovac. Nema struje. Od kada? Evo, od prije minut. Aj, pozdrav. I to je jasan signal. U najkraćem mogućem vremenu okupljaju se i kreću na teren. Predstoji pakovanje neophodne opreme i alata, pripremanje motornih sanki, jer sela su udaljena i zavijana. Inženjer Srećko i monteri, Zoran, Blagoje, Ranko i Dalibor, danas su naše društvo. Prvi put u pratnji kamere kreću u Šaranca, u kojima su ove zime skoro svakog drugog dana. Pripremaju nas da idemo na put sa mnogo izazova, jer od Njegovuđe, do koje se može automobilima, u 25 km udaljena Rudanca morat ćemo motornim sankama. Probijamo se kroz 2 metra snijega. Ostavljamo jedine tragove u najčistijoj bjelini koju čovjek može da zamisli. Ovom čistinom već skoro mjesec ne prolazi niko osim Cedisovih električara. Putanju određuju po sjećanju. Uprkos idiličnoj slici, mraz, mećava i oborene smrče u bespuću opominju i prijete. Na -12 stepeni kamera nam ledi. Ne može da radi. Nesavršena tehnika lako posustane za razliku od čovjeka. Nemoguće je bilo izbrojati koliko puta smo stali zaglavljeni u smetovima. Ajde! Nazad! Ucre nazad, Bože! Koliko nam se porušenih stabala ispriječilo na putu, za koliko vještine su monteri upravljali sankama koje su pod teretom tonule u nametima. Zima je ovdje svemu dala samo jednu boju,
U beskonačnoj čistoj bjelini izgubilo se sve. Ograde imanja tek se naziru iz dubokog snijega. Visoke bandere i zaleđene žice upotpunjuju nestvarno idiličnu sliku. Samo na prvi pogled, jer idilično je dok uživamo gledajući kroz prozor iz toplog kutka. Susret sa okrutnom prirodom i nevremenom užasno je surov i nemilosrdan. Nakon najduža i najhladnija 4 sata u našim, ali ne i u životima montera, stižemo u Brajkovaču, na 1600 metara nadmorske visine. Kao što su i pretpostavili, opet je smrča pala na dalekovod i pokidala provodnike. Odmah počinju posao. Sinhronizovano, timski i sa osmijehom. Imali smo jedan veliki problem koji smo, zahvaljujući ovim momcima i naporno radu i trudu našemu, došli do lica mjesta. Naši havariju koja nam je počinio pad smrče po provodnicima, to smo otklonili uspješno. Trenutno nas je došlo 5. Sad se nalazimo na donjem dijelu šarana, otprilike ovo dionica koja je daleka od Njegovuđe 15 km i trenutno smo na lokaciji Brajkovača, odakle imamo daleko nam produžava za Rudanca i tu smo imali, vidjeli ste, ogroman kvar gdje nam je palo drvo koje nam je pokidalo provodnik i pokrivilo stubove i konzole. Imali smo prekid žice u 4 polja, to smo prevezali, ispravili smo konzole, ispravili smo malo sa stubove i sanirali smo kvar, nadamo se do proljeća dok se mogne to skroz odraditi. No, do proljeća dosta će još snijega na Žabljaku pasti, a iskustvo iz mnogih zima, posebno ove, govori da će dostojanstveni i predivni četinari pod velikim teretom kitine i dalje padati i kidati provodnike. Nastavi li se ovako, šarancima će i u buduće svakodnevno krstariti elektromonteri. Na ovom dalekovodu bili smo jedno 15 dana. Znači, uspijemo otklonimo kvar u toku dana, u toku noći, jer bila je velika i strašna obledica na drveću. Tako da nas smrče su napravile najveći problem jer nismo imali, što se tiče do nas, koliko može to se održavati. Ovaj daleko dosta solidno i raskresan, ali nam je lomilo toliko drveće da nam je non stop padalo po žicama i kidalo na žice, evo kao i ovaj primjer danas što smo imali. Sela su u ovom kraju opustjela, omladina odavno otišla na školovanje ili za poslom, pa u cijelim šarancima sada zimuje tek 20-ak potrošača. Njima, znaju to monteri, električna energija život znači. Zbog toga ne dopuštaju da kada već moraju da žive u zavijanim selima bez doktora, apoteke, ali i bez svoje djece, malobrojni i uglavnom stari mještani budu i bez struje. Zadivljeni njihovom pozitivnom energijom, beskrajnom voljom i nesalomljivim duhom, pitamo ih znaju li uopšte za granice izdržljivosti. Pa nije naporno, jer ko se odluči da ostane tu i ima sreću da učestvuje u ovakvom timu, onda nije naporno. Mada sa godinama sve to sporije i malo drugačije gledamo, ali u svakom slučaju je zabavno i humano i zavidim ovim momcima što ne odustajemo jer nema prepreka na putu. Znači mi pokvare se sanke, mi pokvarimo motorku, to se sve otklanja na licu mjesta, tako da uvijek smo spremni. Inače smo mi kao jedna porodica nas 5-6 koji ima tu
Mi smo više jedni sa drugim nego sa familijama, mada ponekad nas i nevjeste pitaju da nijesmo možda nastrani, da nije familije i djece, ko zna šta bi se desilo. Ma mi smo neumorni radnici, nama nema umora. Vidjeli smo, ali smo vidjeli koliko to zahtijeva spretnosti, koliko energije, požrtvovanja. Kako izdržavate? Pa dobro, ja sam malo ponajstariji od ove ekipe što je danas bila na terenu, ali dobro, ja izdržavam, ne dam se još, ne predajem se. A koliki je rizik vaš posao? Pa rizičan, Boga mi. Rizičan i radimo puno oko te struje i to, ali pazimo se i čuvamo se i tako. Stručni smo uglavnom, pa jedan drugoga čuvamo. Znajući koliko teškim, rizičnim i po život opasnim poslom se ovi ljudi bave, mještani žabljačkih sela ne kriju zahvalnost za sve što rade. Oni su tu ne samo da im obezbijede struju, već i da im donesu lijekove kad zatreba, jer ove zime do njih baš niko ne može doći. U svakoj nevolji na električare mogu da se oslone. Zbog toga se, iako malobrojni, i oni trude da im budu od pomoći kad god i koliko god mogu, ipak svjesni da će im uvijek ostati dužni. Vrlo teško je u ovim uslovima ovdje i opstati, a što se tiče elektroprenosa, distribucije i ovih ljudi, njima treba orden dati. Svaki. U ovim uslovima sami možete da zaključite da su non-stop na terenu u ovim uslovima, da se trude i po danu, čak i od noći zakače da održe liniju. Kad bih se pitao nešto, dao bi im platu duplu. Ja se ne pitam, ja sam mala sjenka tu što se tiče oni su uporni, nije lako, ali eto prihvatili su to i neki poziv izabrali, pa eto rade ono što ste i vidjeli sami. Oni su, vjerovali mi ili ne, njima je to najteži posao tim ljudima koji obavljaju u toku zime, posebno u ovim surovim krajevima. To je razbačano mjesto koje je udaljeno toliko da teško od kuće do kuće nekad, jer svaka kuća nema domaćinstva, pa nekad ljudi rizikuju da gube glave u ovakvim slučajevima, a da bi obezbijedili nas da imamo struju. Velimir električarima kada god je to potrebno ustupi volove da zapregom dopreme stubove ili neki drugi teret gdje sankama ne mogu. I oni Slavko gledaju u dalekovod i čim primijete da se neko stablo pod teretom savija, zovu ih kako bi šteta bila manja, a posao lakši. Obojica strepe dok ih gledaju kako se po najvećoj mećavi penju po zaleđenim stubovima, skidaju konzole i mijenjaju i zatežu provodnike. Bio sam uvijek tu nešto za pomoć, tako negdje kad treba razvući stub, ima olujska zaprega i to neđe zateći žice i povući ili dići stub ili tako. Nijesam se žalio ove zime, nešto zdravstveno nijesam, imao sam moždani udar, pa eto, sticajem okolnosti nijesam, znači komunikacija s telefonom je stalno, zovu, nešto što vidim i objasnim, tako se prije kvarovi i otklone. Svjesni smo i tog rizika i dosta puta govorim kada je veliko nevrijeme, vjetrovi, padavine, pa nekad ih zamolim i da ne idu, pa ćemo da izdržimo noć, pa i dvije, pa i više daje, pa i da se bude bez struje, ali jer tu ljudi rizikuju da gube glavu i da, eto, to je vrlo opasno. Jedini posjetioci su mi ovi električari, pa u toku zime i ne bi im preporučio da idu kad je najlošije vrijeme, a drago mi je da prođu kada se vidimo i da me posjete. No, električari su po pravilu na terenu upravo kad puca, grmi, sijeva, lije, kada mećava nosi sve pred sobom. Ekstremni vremenski uslovi oduvijek su njihov radni ambijent, a žestoki minus svake zime svakodnevna radna temperatura. Nevremena su im prerano izborala lica, a posao im očvrsnuo ruke, ali nije srca.
Gledamo ih kako pomećavi i u najhladnijem danu koji možete da zamislite na stubovima visokim i do 30 metara suvereno vladaju profesijom punom rizika. Grleći zaleđene klimave bandere gledaju iz ptičje perspektive snijegom izravnana brda i doline i ne odustaju dok i najudaljenijem selu i poslednjem potrošaču ne obezbijede struju. Ove godine i ove zime nam je najteže pao dalekovod upravo na kojem smo danas bili. To je dalekovod Šaranci, dionica Krš-Rudanca. Tu imamo nekih, da kažem, 15 potrošača i često kad se čujemo s kolegama, oni kažu koliko ti je potrošača bez napona. Mi kažemo 10-15. Oni kažu, a vi ste srećni ljudi. Nije to ništa strašno, sutra ćete to. Međutim, mi ipak ne želimo da ih ostavimo u tim neprohodnim i putevima i baš surovim životnim prilikama i želimo da im obezbijedimo električnu energiju i svaki smo dan išli kod njih. Znači svaki dan, evo već 15 dana, mi smo smrča pane, sruši provodnike, sruši stubove, mi smo ujutru pakujemo se, idemo, popravljamo. Uglavnom, za sada smo uspijevali da im obezbijedimo uredno napajanje električne energije, koliko je to moguće u ovim prilikama. A vidjeli smo koliko traje taj put. Znači krenuli smo jutros u 9, sad je tačno 10:10. Pa mi smo danas sigurno... Je li se ovaj radni dan završio ili će još da... Pa ja se nadam da jeste. Međutim, ima to uvijek dežurna ekipa 24 časa koja ako bude poziva, mi ćemo i večeras na teren. Mislim, nećemo ići neđe daleko kao što smo išli, ali taj uži gradski dio moramo biti spremni. Nama je najgora ta temperatura, 0 stepeni, prelazak sa juga na sjever i tako, onda provodnici nam zalede, onda oko njih se vata velika obledica i kida nam provodnike, lomi stubove i toko, ali eto, šta ćemo, to je sve priroda. I koliko najčešće traje vaš radni dan? Pa najmanje 12 sati. Od 26. decembra kako smo počeli rad po havarije te su nastupile, do danas nismo imali nijedan slobodan dan, ne nečijom drugom voljom, nego zato što smo mi zainteresovani i krivo nam je bilo koga da ostavimo bez električne energije i onda smo uporni, koliko uporno vrijeme da ne odustaje, toliko smo mi uporni da probamo da se borimo sa njim. Vidim da sa ljubavlju radite svoj posao, da ga volite, iako je težak, užasno težak, rizičan. Šta vam najteže pada? Pa najteže pada što je, na primjer, snijeg, kiša, pa smo dosta mokri. Kad odemo negdje daleko na teren, ne možete se vi obući ni ponijeti sa sobom neku tu garderobu da se možete presući, nego čitav dan ste mokri, to se suši na vama više puta. Najgore je kad je jugovina, kad je kiša, a kad je ovako sjever, to nije toliko kvasno vrijeme, pa onda se izdrži. A kad je jugovina, onda ste mokri po čitav dan, noge, leđa, sve maltene. Za mene je to najgore. Čovjek jednostavno treba da se rodi, da radi ovaj posao i treba da ga voli. Ja, kao i sve moje kolege, mi volimo svoj posao i sa zadovoljstvom ga radimo. Posao je vrlo opasan, rizičan, maltene svima nama jedan od drugoga zavisi, jednostavno da živimo život jedan drugome u rukama. Upravo ta činjenica ih i čini ekipom koja diše kao porodica. Profesionalno, sa povjerenjem jedan u drugoga i neviđenom ljubavlju prema preteškom poslu koji rade, oni, uvjerili su nas, mogu baš sve. Kako je biti šef takvim ljudima, pitamo neobičnog elektroinženjera Srećka. On je, uprkos završenom teškom fakultetu, u ovoj ekipi tek prvi među jednakima. Rado, pomozite mu! Za te momke ja mogu samo da kažem da sam ponosan što sam njihov prvi pretpostavljeni, što sam član njihovog tima i njihova predanost poslu mene čini jednostavno tu, vrlo jednostavno da ja budem šef. Njima nije teško biti šef uopšte. Ali vi ste netipičan šef. Šefovi obično sjede u kancelarijama i ne kvase noge. Pa ja da sam želio kancelariju, ja bih bio u Podgorici, neće. U Šavljaku nema kod nas kancelarija. Svi radimo, kad se ode na teren, svi radimo ono što treba i što moramo i nema niko da se izvlači, iako sam ja inženjer i nije mi da kažem, kao što ste rekli, opis u poslu ide na teren, ali jednostavno ljudima mora da se pomogne. Ipak sam ja najmlađi član ekipe.
Svaka čast. Ekipu žabljačkih montera zbog posvećenosti poslu koji rade, spretnosti, nepresušne energije i nesalomljivog duha, kolege i mještani odavno zovu vucima gorskim. Ajde! To ne valja. No tipično za naše društvo uvijek ima i onih koji ih iz toplih domova i preko društvenih mreža kritikuju. Sigurno i ne pomišljajući koliko ulažu znoja i napora i kakvim se sve opasnostima izlažu da otklone kvar na mreži, dok mi sebično bijesnimo kod kuće što su nam na kratko prekinuti dnevna rutina i komfor. I da, obećala sam im da nakon ovog iskustva nikada neću biti jedna od takvih. Meni je zaista drago zato što većina naših korisnika i naših prijatelja, da kažem, cijeni ono što mi radimo na terenu. I baš su nas zbog toga zahvalni. I oni razumiju, da kažem, naše poteškoće koje mi često moramo da prevaziđemo da bi došli do njih i da bi otklonili kvar. Međutim, postoji i onaj dio korisnika koji nas često osuđuje. Oni nam kažu da mi to ne odradimo na vrijeme, da mi to samo radimo po ovakvim uslovima kako bi primili dnevnice, plate. Međutim, ja sam siguran da ste vi danas vidjeli da ne postoji taj novac i ta zarada koja ovo može da plati. Mi ne radimo samo u zimskom periodu, mi radimo i u ljetnom periodu i pripremamo dalekovode i u trenutnoj situaciji pokušavamo sve da te kritične tačke riješimo da bismo se što bolje pripremili za zimu. Ali jednostavno kad nam se desi ovakva situacija ne možemo sve da predvidimo jer mi rasiječemo trasu dalekovoda u širini od 8 metara, a imamo drveće koje je dugačko po 20 metara, jednostavno ga lomi i donosi nam ga na dalekovod. Dakle, nijesu u pravu oni koji kažu da su u Cedisu radili više, ljetos ne bi ovako zimi bilo problema. Očigledno to je problem ljudi koji žive u nekim mirnodopskim uslovima u odnosu na nas i ljudi koji su otišli sa Žabljaka pa pokušavaju da kritikuju sad kako stanje trenutno u Žabljaku. Do jeseni sve to spremimo, pa naiđe i opet ova oluja, pa nam i opet to havariše i to, ali ajde, borimo se i dobro je, nije loše. Trudit ćemo se za ove dobre ljude i domaćine da imaju struju i tako. Vidjeli smo da vas mještani zovu. Kolika je prednost što ste vi iz ovog kraja? Što svi oni znaju kome treba da se obrate i što imate tako jedan drugarski i ljudski odnos? A dobro, to je neka ljudska sloboda i ako čovjek ima slobodu da se obrati, onda je to nešto pozitivno i tako. Oni su vam beskrajno zahvalni. Kako ne, sigurno jesu. I imaju na čemu. Pa tako je. Bilo kakvu teškoću tu smo da intervenišemo, da otklonimo, da pomognemo jedan drugome, da pomognemo mještanima, da nije samo u pitanju ovaj naš posao kojim se mi bavimo, nego u slučaju bilo šta da možemo da uradimo za njih, jer smo mi kod tih ljudi uvijek dobrodošli i uvijek nas srdačno dočekaju i sa smijehom, mada ima i oni što nas moraju, jer ne bi valjalo kad bi sve bilo hvala. Kako je vikala Joka, kame mene kad mi te selo hvali. Drvene bandere do pola u snijegu i 6 pari žica vezanih za porcelanske izolatore kao da su propjevale i počele da sviraju neponovljivu melodiju o vječitoj borbi čovjeka sa neumoljivom prirodom. Dok gleda montere kako grle raspukle klimave bandere, sjetih se eolske harfe jedinstvenog Danila Kiša. Pa eno vidjeli ste, mi smo navikli na ta penjanja i to, mi to malte neko da idemo ulicom pješke. Znači navikli smo, idemo, otresemo ako se može otresti, a u dosta slučajeva se kad je zaleđeno ne može ni otresti, čuvamo se, pazimo se polako. Mi smo ipak jedna skromna porodica. Mada u ovom vremenu je teško naći složiti ovakvu ekipu i uvijek nama i ovim poslom kojim se bavimo i u putu do tog posla uvijek nama život zavisi jednog od drugog. Znači nema izdaje, nema prevare, nema ljutnje, sve ide sa dogovorom i bar za sad zdravlje na sve za sad još dobro sluša.
dogovor iz Brajkovače krećemo tek kada su monteri sanirali svaki kvar i uvjerili se da svaki zaselak i svaka kuća imaju struju. U prehladnoj januarskoj noći, dok je mekole pršao snijeg, samo su svjetla motornih sanki obasjavala put kroz bespuće. Ni priroda u međuvremenu nije mirovala. Mećava je zamela naše jutrošnje tragove. Nigdje prtine, ni znaka života. Sanke su opet tonule u nametima, novo drveće padalo je tokom dana i opet nam prepriječilo put kroz bespuće. Muzika Eola, boga razljućenih vjetrova, bila je jedini glas u gluvoj ledenoj noći. Nakon 4,5 sata promrzli, ali zadovoljni, najzad smo u Žabljačkoj trafostanici. Naša zamisao da sjutra malo duže odspavamo, ugrijemo se i odmorimo, odmah pada u vodu. Jer kada ste sa monterima, kratak i brz odmor nekako se podrazumijevaju. Kažu nam da ujutro idemo u Donju Bukovicu i nju je nevrijeme ostavilo bez napajanja. Zorom, vedri i naoružani optimizmom, monteri uz dogovor i jasno podijeljene zadatke u našoj pratnji ponovo sankama kreću ka Donjoj Bukovici. Radit će kao ispomoć kolegama iz Podgorice. Magistralni put od Šavnika do Žabljaka neprohodan je, pa se podgorička ekipa alternativnim putevima jedva probila do Bukovice. Zajednički, brzo i uspješno lociraju kvar. Opet se gorda smrča obrušila na provodnike. Ovo smo trebali da vas zovemo na prvi, kad ste izlazili u 6. Evo gledam. Zovimo ga. Zvuk motorne testere prolama se tišinom. Predstoji još dosta posla, ali već znamo. Sve što počne, ova ekipa uspješno okonča. Dispečer 35, javi se ekipi Marko Terzić. Treba mi da mi skineš uzemljenje u Žabljaku i u Šavniku. U redu, čekam da se javiš. Terziću, čujemo li se? Čujemo se, reci. Mi smo došli na lice mjesta. Dobro, daleko od 35, Žabljak, Šavnik, Bojan iz Ključara stavljeni u zemlje. Provjeri s ispitom vodkom i odradi to što smo dogovorili. Dobro, razumjeli smo. Daleko od Žabljak, Šavnik, Bojan, koji je vezan iz Šavnika i Bojana i napaja ujedno Šavnik kao alternativa. Radi se o dalekovodu dužine 25 km, nekih 380 stubova. Vidite kakve su vremenski uslovi, snije, kiša. Onda nas ove godine evo zadesilo od 25. decembra smo svaki dan na terenu. Putevi neprohodni, uglavnom sankama, tako da vidjeli ste samo šuma ogromna, ugrožavana, dodatna teret. Tako da je
uslovi su veoma teški za rad. Trenutno smo otklonili 2 kvara, pad stabla koje je nadvisilo trasu dalekovoda, koje čak nije moguće ni posjeći u skladu sa zakonom o energetici, već je u pitanju stablo koje je visoko 20 metara, koje svojim padom je izazvalo prekid provodnika koji smo malo prije sanirali. To je bio jedan od kvarova. Drugi kvar koji smo našli na dalekovodu jeste veliki, ogromni dodatni teret u prečniku od nekih 15 cm koji je dodatno otežao provodnik između stubova i tako se spuštio skoro do zemlje i ugrozio i bezbjednost ljudi i prirode u kojoj se nalazi. Jednog od najmlađih montera kojega smo upoznali u veoma zahtjevnom poduhvatu na terenu pitamo kako se nosi sa izazovima i ima li straha. U ovom poslu i on je skoro deceniju. Svakako da postoji određena doza straha, naravno, ali vremenom to se prevaziđe, tako da radimo ga nekako s osmijehom i tako na lakše pane i kad su teški trenuci i kad, da kažem, kad je lakše. Ima dana lakših, ima dana kao što je danas i još što je bilo nove godine, već imali smo problema nekih, ali sa slogom i sa složenom ekipom i kvalitetnom uspijemo da rešimo sve. Junaci naše priče pamte mnoge teške snježne zime, posebno onu od 2012. No iako je tada u ovim krajevima bilo znatno više snijega, on je električarima donio manje problema. Padao je sa sjevera i bio suvi lak, za razliku od ovogodišnjeg koji pada sa juga, mokar je, pretežak i ledi na provodnicima, pa oni pod teretom pucaju. U moru beskrajno rizičnih terena ove zime ipak izdvajaju jedan. Najrizičniji teren ove godine je bio u kanjonu Komarnice, kanjon Nevidio, gdje se desio prekid provodnika usled dodatnog tereta. Sami teren je bio dosta nepristupačan i uslovi su u tom trenutku kad smo sanirali kvar, uslovi su bili baš teški. Sama temperatura je dostizala -15, dok led na stubovima je bio ogromni. Naši monteri nisu mogli ni da se ispenju u par navrata, već su to radili jedan duži vremenski period kako bi se bezbjedno uopšte popeli na stub, a onda ušli dalje u saniranje kvarova. I to je tek jedna od bezbroj teških epizoda. Mnogo ih je bilo i prije Nove godine, kada su Andrijevica, Plav, Berane, Rožaj, Gusinje i Petnjica ostali bez napajanja, a monteri po najvećem nevremenu, rizikujući živote, danonoćno radili samo da struja poteče provodnicima. Osjećaj zadovoljstva kada riješe problem neopisiv je. Fini osjećaj kad se pomogne, znači ako ne odradimo, ova sela će biti u mraku, to su uglavnom staračka domaćinstva, a da je opasno vidite i sami, znači od jednostavno daleko koji je ukovan u ledu, ljudi su kolege koji se penju gore, koji rade te poslove koji rade, tako da u svakom momentu ledenice i sve ostalo može da ugrozi bezbjednost, onda putevi su, vidite kako je sve ovo jedva prohodno. U CEDIS-ovoj službi za održavanje 35 kV vazdušnih vodova 4 su ekipe koje rade u Podgorici, Bijelom Polju, Pljevljima i Kotoru. Tu su po 3 inženjera i tehničara i 25 montera. Njihov zadatak je da obezbijede da sve nesmetano funkcioniše na čak 950 km 35 kV dalekovoda koji su raspoređeni širom Crne Gore, često u veoma nepristupačnim područjima. Održavanje 10 kV i 0,4 kV mreže organizovano je u 7 regiona. Opštine Pljevlja, Žabljak i Šavnik pripadaju regionu 7. Izrazito planinska klima i prosječna nadmorska visina od 1200 metara to područje čine najzahtjevnijim za održavanje, posebno zimi. Usled tako velikih ekstremnih uslova imali smo dosta problema na elektrodistributivnoj mreži. Uglavnom je to seosko, da kažemo, područje i to su vazdušne mreže.
Naše te vazdušne mreže nisu ni baš ni malog, da kažem, male dužine. Negde na nivou regiona možemo da kažemo negde skoro oko 2500 kilometara da su dužine. Ali 2500 kilometara vazdušnih vodova u regionu 7 tek je mali dio ukupne CEDIS-ove mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 410.000 korisnika preko mreže koju čini oko 20.000 km vodova i oko 5.000 trafostanica. Elektrodistributivna mreža je dio elektroenergetskog sistema koja energiju preuzima sa prenosne mreže i preko naših vodova i postrojenja distribuira električnu energiju do krajnjih korisnika. Od 1350 zaposlenih u crnogorskom elektrodistributivnom sistemu u operativnoj direkciji, koja je srce kompanije, radi 900 ljudi. U sektoru za održavanje zaposleno je 400 inženjera i montera na koje je kompanija posebno ponosna. Pored apsolutne fizičke kondicije, izdržljivosti i naviknutosti na rad u ekstremno teškim uslovima, njih krasi još mnogo toga. Ja mislim da je to i glavno što ih odlikuje ovako, ta neka ljudska osobina, njihova, da kažemo, dobrota i spremnost da pomognu ljudima koji žive u ovako ekstremnim uslovima i sami koji žive u tim ekstremnim uslovima, onda znaju koliko to znači šta je jedna noć kad se zanoći u ovim brdima, a nema struje, da se ne gleda televizija, da ne radi zamrzivač ili ne znam ti šta drugo. Izuzetno sam ponosan na momke, prije svega što ih uopšte ova firma i ova država ima, kao stručne ljude koji će na pravi način i pravovremeno da djeluju, da se odazovu prije svega u ekstremno teškim uslovima koji, morate se složiti, nisu uvijek u opisu posla u kojima radimo. Tako da dosta je složenih situacija, nepredvidivih situacija. Svi ti naši monteri, pogotovo ovdje iz regiona 7, imali smo priliku da vidimo, znači rade u jako teškim uslovima, poslovi na održavanju vazdušnih vodova i postrojenja jako su, znači, s aspekta bezbjednosti rizični. Znači, ja volim da kažem onu staru izreku gdje kažu ko radi taj i griješi. Kod nas u održavanju naši monteri nemaju pravo na grešku, znači svaka greška skupo košta. Upravo zbog toga što se u poslu sa strujom može pogriješiti samo jednom, porodice montera i njihove kolege nemaju miran san. Strepnja za živote najdražih oduvijek je konstantna. Bar koliko i pravilo da u jeziku električara nikada nema odokativnih formulacija, neozbiljnosti i nepreciznosti. Vrlo je bitno i to je ključno u ovom našem poslu. Znači da ne ostavljamo nešto nedorečeno, nedvosmisleno jedni drugima, nego precizno, jasno i da imamo pouzdanje, jer je vrlo bitno, kako da kažem, a mi smo to izgradili, pravu informaciju, da ne sakrijemo nešto, jer nije isto ako kažeš isključeno, uključeno, jer na moju riječ tamo ili neku riječ ja mogu ili nekoga sa strujom da ubijem. To se srećom nikada nije dogodilo junacima naše priče i to baš zbog toga što žive i rade kao porodica, vjeruju i čuvaju jedan drugoga, naprosto su ekipa. Njihov optimizam, volja, želja i snaga jednostavno razoružavaju. Na riječima su škrti, ne vole da se hvale, još manje da se žale, ali u poslu im ravnih nema. Hrabri ljudi mekog srca jedino žale što svojoj djeci ostaju dužni, no i to će, kažu, kad zima prođe, da isprave. Oni su mi dolje u Podgoricu studiraju, međutim došli su za praznike tu i nismo uspjeli da zajedno ručamo. Što se tiče ovih praznika, pa vjerovatno ćemo na ljeto organizovati jedan ručak familije da im se odužim što nisam bio za praznike sa njima. I za sreću im malo treba. Posebno me večera čini sretnim što trenutno na teritoriji opštine Žabljak nemamo ni jednog potrošača koji nije napojen električnom energijom. Znatno srećniji bili bi da njihove porodice mogu da se oslobode stresova i straha. Međutim, i to je sastavni dio profesije koju su odabrali i uopšte nije tema o kojoj žele da govore.
Za razliku od Novaka, koji je uznemiren što cijeli dan nije mogao da dobije oca na telefon, po mrklom mraku, snijegu i ledu došao u Žabljačku trafostanicu da sazna šta mu je sa tatom i njegovim kolegama. Nekad i po više sati ne možemo da dobijemo ni ja, ni cijela porodica, ne možemo da ih dobijemo na telefon i u kontaktu sa porodicama od ostalih njegovih kolega, u kontaktu smo stalno da se čujemo i da vidimo jesu li dobro, zdravo i kako funkcionišu. Ne samo moj otac, nego već sve njegove kolege su vuci, bukvalno vuci gorski, to su ljudi, tihi heroji s kojima sam ja od malih nogu odrastao i svi ljudi koji žive ne samo u Žabljaku, već u cijeloj Crnoj Gori treba da su zahvalni ljudima zbog kojih mi imamo električnu energiju svakodnevno. Zahvalnost ljudima koji saniraju kvarove na mreži ove zime je, čini se, veća nego ikada ranije. Javnost ih je upoznala i posredstvom društvenih mreža i vidjela mnogo nevjerovatnih i opasnih akcija u kojima rizikuju živote da bi mještanima obezbijedili struju. I niko kao naši monteri ne zna koliko su negostoljubivi i surovi predjeli kojima prolaze dalekovodi. Gledali smo ih 3 dana u nehumanim uslovima, nametima, ledu i mećavi, kako im osmijesima odolijevaju i prkose, kako u borbi sa čudljivom i nemilosrdnom prirodom svaku prepreku savladavaju. Naviknuti na njenu surovost, jednako koliko i na posao i život u sjenci, nijesu nam pričali o sebi. Gorštaci koje je podneblje u kojem su stasavali očeličilo i pripremilo da odole svakom izazovu, pokazali su nam kako, kada ne mogu terenskim vozilima ili motornim sankama, pješače kilometrima kroz namete da stignu do svake zabiti, riješe svaki problem i omoguće da struja poteče dalekovodom, kao da nepresušnu energiju iz svojih grudi pretaču u provodnike. Crnogorski elektromonteri, heroji zime 2021.